Wea Boniface. Kuma MERU bathuranire mwankane ande kaunti ya MERU nithirite kirumiro ni maitie na mena maya muthutira yo siasa na wakuri nyungwe ationekete nturane ndi bucoketie nyuma bunene MERU kiwiti na mbere mpathu ki siasa ate katongereba ki siasa MERU nibonekete ndi kulite witi na mbere bo noti ya MERU na nyonta ya witi na mbere makarika yake onekana kwa mburana mumeru atekamenye na arerekirete tugerwari turimurika mantu igiora mumeru ethirite akithinika bunene atete mibuna nchoro ntuburane ndi bukuoneka yakamwaka yunye yo kethira yukangaratana bunene ki mantu igi witi na mbere na mumeru atekamenye no wengu akethira akirira kiri mantu igi witi na mbere maturene Phineas Mana na thuranite rono kiriaro ya siasa amwe nio kwithira irinda rime inotonga bukatha na kinya kwamukira mbechi nyingi kuma kithirikainene kaunti ya MERU ina mathina kathumba mathina yara yakoneka ya utongeria tukumwakanya tukugeria umutethia wamukuneka mbere akunora nyuma wakuneka nyuma akunora mbere Nore kaunti inge ikurukite kigina kia mpongeli kana supplementary budget thirikari ya kaunti ya MERU itiumbite kuingia bu na nikintu kiletitie mantu mwanya kinyauri wa marando tawidire budget ya supplementary ibatire ukinywa mbere ya mbunge na mbunge kethira emikulukakia ende itaumba kwithira ikinyakua kiuria kirio na control of budget otiomba kwethirwo ke wa approve eu ni ontuba kwethirwo thaiji twetete the second quarter ya financial year tuamberia another financial year otethithite supplementary budget ke marando jara jabuirite kuriwa 705 million county ya MERU itirare nyandururu emo imba na single shilling kutia romba kwithire kiriwa na still tekorana te komba kureka non tukenda supplementary budget na county nene miko ya supplementary budget iki assembly migambo ya Kenwe tiriora ni abisa kire thirikari ya gavana Kaira Mwangaza yari ya tariki 11 mweri wa 11 mwaka muthiru yongiriele 2023 ende mwankira thai mierele nyumene ontobobo takarika in next few days netwiketia kinya supplementary budget county assembly ya MERU nenkoromba mheshimiwa wetu speaker mtu wetu wa central imenti ulawe mwitinguge na mutano wetu mwega sana mutano chia na MCAs bauba county assembly ya MERU ponde ni baumire betabaga watanire na governor no ntugutinguge komba gwiteka MERU kutena ngwataniro ejaga ya governor wetu wa MERU Kawira Mwangaza na MCAs betu na leo kukwenda kwa gavana wetu wa MERU Kawira Mwangaza bonge na buo ni mabisa bathirikari ya gavana Kawira Mwangaza barabethire bakitha makwana wikwa kiro bichi mwanya irabatare umbere mabisa bathamirwe ni gavana Kawira Mwangaza nyuma ya uthethuka kibanga kia seneta na kiri kwithetera nethire akioneka kwelera mabisa thirikari ni kimpanga onto MCAs bawire kithire unio thina riu bakethira bahibeberakia ende mbere ya kubeberia ngavana abathamia na baikio bichine ingi mwanya Faith Mwende duranira ithana Monica Kathono na Ibrahim Otwiri ni bamwe ba minister barabaikirwe kiri ministry mwanya thirikari ni county ya MERU kuringana na kanyoni muntu ngabana abudiripo kendo tigira na ubathethukia batikethire bakiabela kwitene onto boringiro chengani kamiti ya mbunge ya MERU ya Kyoto na Kinyori Tingwi bakiwa ubichiti chichiari thina ende ni muntu kiumbe na kuorodhamwa ororo ya kuthamwa mbati yokwebela na bwathori boka watea mbere masi sitaomba kuengo through any other report through the special resolution ya county assembly area member etagai msonda sponsete na through mbere ma kuandikira gere crack na athand members aba sainete msonda zuria na kieza na tariria all the grounds iria omba kwithirwa akiendai sisi ule omba kuingirwa then from there agatebo msonda zura kiri county assembly na then ule sisi akaewa hearing
na kathikirwa. Mechanical and Transport Fund kana MTF netweka thinengi irerumirite Meru. MCAs bambungeu amwe na bamubakari ba Meru bakionekana ende kwa kagita bakiregana netwarire ngabana kawira bakiwa thirikanene etiomba kuthangikira Meru na muno kubwithia barabara cia matura ontoba uwite ni bweretwe na borema. Munini wa ngabana mutuma twedingia akiwa bo kinyano witanga magoro ya kandarathi ba Meru. Ngai atwete kanya kane kenda to transform utoro bwa Meru gukirukira maendeleo. Twareterwa mbeca kuma national government nonto bwa devolution. Itumenyere mbeca yu tugaichokia ringi national tubatire kuispread maturene. No, to a promise to Meru through our manifesto that to kaba menyera ni baba karita biashara ni baba karita ngoge ni baba kaka classes ni baba kaka suppliers basibitari chieto ni baba kaka barabara ni baba kaka ECD classes so rera to kanenkanira have $1 billion ye takire anto bangi wa Nairobi no toteka ira chokere kire government ko anto bago cheza michezo au chichoka na katurete no mwana akaretrwa mwate ena mpara nyina kauwa mwate yo chokia kiri baba enara mbua oteri ne mali kana ndukene akawikiria nyina otwana arumiana mwate muchiari antone nkerana mwate baria okauwa yokia mwate yo chokia kiri baba wetu nara one bangi baraka rumia Niontu kinyamutongeria barabaka indeni ambunge account ya Meru mwende idhili edhiri akimena kia na kinya MCAs bangi bambunge account bedhira bakiwa taila PFW yekero 5.1 million out of 7.4 million chati ara 2.3 million na 2.3 million kinya tukanda kumeatura assembly inaita MTF mumeru na menya MTF itekara karavati MTF wete kandracha tukumea barabara chonde ni twekini kwenda Calvert ni kwenda Ndracha lakini MTF ara ikiria mbeca chonde 5.1 million itekaira Ndracha MTF last financial year 90 million otino ya Ndracha 90 million itakinyira wondi 26 ne 5.1 million tutukumea the kaomba kulukana no twitina machines chakwana tutukumea the kaomba ere amberia wondi nereko iwondi ere kathilikilia. We don't know. Imundu naturi. Boinda tengete milioni kenda ndene ya mwanzi bondi kenda barabara ila chiongwa hotspot. Barabara ila chiongwa iko ligi families obangiri 5 na inge obangiri 5 nicho ndenda sinjwa barabara ye na rwene mombato kwena barabara ere kamweline kwenere njarwene kwenere tiri kwenere ntomakindi kwena barabara weta morwete kwena barabara weta sentan becha chia barabara bugetia mutea na unini muntu ombecha sawa sawa ndo betu nuntu ngavana na rukiria becha chia barabara ikia naro na to mwire inyathiribu mwende tinkume imwe kuruja babwe ene yatukamwira uma bwe bwende ikugwirwa bugwirwa bwende othura buthithia atia na uninte bwere ncha kugwirwa ende ankabwira o konjira enu ire thukie ntura bukeja bwitia mutea bugetia o nuntu mbechi chiretere na chogeria ini bechi chiretere na Nairobi ne uyoma akari nabo bachokera kinya kwibwithiria barabara bari bongwa ende bakioria MCAs nende wete kona kigina na kunenkairwa nonto ne papa kumenya tubalabala tuonde inene na kinya inini ndene ya wandichio na bati kwithirwa agitekera ma MCA nonto ma MCA ijo atuthiria barabara ikuma tene nonto ngavana ari wengo idivindio atumba kumenya barabara jeze ende MCA wetu na mizi igukwendekana caravats igukwendekana kujurua ngari zire irio na lock fields na kinyanga bionzi chikwendekana mama county kao mandageta Meru wako twekatu akoromba o murungu we tawetegerio buruto tofokea na twankabana ni mama lakini ende na tofokea wo tofokere thai ka tuguthuruka itekerio thani mbia tubwethire njera thai tutigomba nyawe ta ore atwarukite waka iro tomba komnya theni tugora na masinani to mami to niko ategeri njira cia tutongire memsi no ndo tomba gothiolongania na mesi na ntore icio ndo ndo uime bangwa na ntambe kwa mwambo kwa mwana kiri are ngothora
kirenta ngurutano ii kithomo kitithirite kitethuka ende ni kiringithitwe bukatha ukurukira mbecha cia basari kuringana na MCAs ni ate ni batingete milioni 5 wand ira ni ndi chierigeri kwithira chikiguna aritwa ende ni bethirite bakiwa ni thato aki chiethire ikirenkanairwa twakurukitie 5 million lakini ande ndigo iragairwe 3 million so iwijire chiretereo nandi nkwenda umuromba muno onto mbasarere 5 million na ni thato ira distributerwe iwijire itigere tonto ana ba form 1 bonde otoe na urare okayugwa secondary school bona admission number immediately bona admission number ana ba form 1 million iwijire itigere bagairochio so une undendera kuromba tonto mbeche irio twakurukirie milioni 5 igai milioni 3 ichitigere ijire iwijire ichinenkerwa na ba form 1 bonde bagairwe Caleb Kibuko nwe ethirani ndia kiaura MCAs murio yo kuronderwa mbecha ii na utumakari kire ward administrators kana admins barethirite akiwa nibo baninkerwe mbecha yu uria gavana arathithiri arajukirie mbecha cia basari mutekirite milioni 5 kimbasari gavaneja antu achokia chi milioni 5 anenkela ward admin ontureje ward admin wenu okay ikwawe abo embasa yau yonthe kenda boikomi nentangurutano iraithirite nindi kioneka ati gavana na MCAs onto bombe kia kinya kuletia nkuruki weti na mbere kaunti ya Meru abeja kuhakikisha ya kwamba mnafurahia hiyo project kiuria niri mwaka yoko imeendeleo ya kethira kioneka kana no siasa na ndo itikuthira ikethira igeta na mbere Phineas Imana Gaaru Ya Ciaca kirendeto cha Weru.